Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Videong ena re tadima qanollo ya lesedi la boleng. Qanollo ya lesedi la boleng. Qualitative data analysis. Qualitative data analysis. E ne tla ba ho lokile ha e ne eba ha o etswa morero projeke ya phuputso, mothati o mong le o mong wa tsela process ya phuputso o phethetswe pele huwa pele. Le ha ho le jwalo, sena se etsahala sewelo se seholo, haholoholo haeba o motjha ditabeng, o moithutwana wa phuputso, kapa haeba o qeqepolla e leng delving tsebo dibakeng tseo ho sa thalwang, ho sa etswang explore ka tsona haholoholo moo tsebo e fokolang. O tla lokela ho kgutlela morao le ho nahana botjha ka morero e leng decisions, merero ya hao, kapa o tla thetla, o tla etsa adjust le ho e hlopholla kapa ho e hlapolla le ho e hlapolla, ho etsa elaborate nakong eo o ntseng o fumana kapa o gaina kutlwisiso le tsebo esita le boqhetseke le skill. O tla lokela ho kgutlela morao le ho nahana botjha, ho etsa reconsider ka merero ya hao, kapa o tla thetla, o tla etsa adjust le ho e hlapolla kapa ho etsa elaborate nakong eo o ntseng o fumana, o etsa gain kutlwisiso le tsebo esita le boqhetseke di-skill. Empa ho teng mekgwa e leng di-type ya ho fuputsa eo tsela e leng process ya mphe ke o fe e leng reciprocal ya ho bokella. Mphe ke o fe ya ho bokella e leng collecting data le ho qanolla, ho etsa analyze e leng ho hlokwang morerong wa projeke ya phuputso. Lesedi le fumanweng kapa le entsweng gain ho tswa ho qanollo ya selelekela ya lesedi e lebisa kutlwisisong e betere ya boemo e leng situation, le ho thusa ho tiisa, ho etsa determine na ke pokello collection efe ya lesedi data e hlokwang e required. Tsela kapa process ena ya phetwa ke etswa repeated, ya phetwa ho bopa kutlwisiso e ngata e rarahaneng e sophisticated ya motho e le moetsi subject wa phuputso. O tla bona karolo ya pele ya tsela e leng process ya phuputso research ya tshwana diphuputsong tsohle. Le ha phuputsong ena ya boleng e leng ya quality teng moelelo definition wa mehopolo e leng di-concepts le tsela process ya ditlhahlobo e leng investigations e tla ba sweke ho thwe more tentative, hape ho thalwe ho etswe explorative haholo ho feta phuputsong ya dipalo e leng yane ya quantitative. Ke pokellong kapa collectioneng le qanollong analysis ya lesedi data moo phapano e kgolo e leng teng. O tla bona tsela process e phetwang iterative ya pokello collection ya lesedi data, tswelopele ya theory le ho tjhorisa refinement dipotso tsa phuputso ho supang na pokello e hlokwa kae haholo. Tsela e leng process ena e tswela pele ho fihlella bopaki bo kgotsofatsang bo bokelletswe
e tswela pele ho fihlela bopaki bo kgotsofatsang bo bokelletswe ho tshehetsa e leng ho support-a theory e entsweng developed e lebisang ho diqeto conclusions tse ka nkwang esita le ho qetela kapa ho etsa finalize phuputso. Mokgwa e leng type, mokgwa ona wa phuputso o hodimo ha lesedi data le bolelwang kapa le etswang expressed ka mantswe words, ditlhaloso. Mantswe ana bolela ditlhaloso, descriptions, kapa ho ntsha maikutlo e leng di-accounts, kapa ho bua maikutlo e leng di-opinions, kapa ho bua maikutlo e leng di-feelings, jwalo jwalo. E se ka dipalo empa e le ka mantswe. Mokgwa kapa type ona o tlwaelehileng neng le neng kapa mokgwa ona o tlwaelehile neng le neng ha batho e le bona ba tjametsweng, e le ha focus e le hodimo ha batho, ha batho e le bona ba tjametsweng thutong kapa studying, haholoholo dihlopha le digroup tsa setjhaba, social, kapa motho ka mong, individuals. Hangata boemo kapa tsela, process, ka tlase ha study kapa thuto ha ya lekana ho tiisa kapa ho etsa determine kutlwisiso ho tloha sethathong. Na ho ka bokellwa kapa ho collectwa lesedi lefe ka ho phetapheto ya diqonwana, di-bursts tsa pokello, collection ya lesedi data le qanollo, analysis ya lona e dumella ho le thetla ho etsa adjustments ho bona na ho hlahlojwa eng ho ya pele, dipotso ke dife, le na diketso, actions, ke dife tse tla etswa hodimo ha se bonwang, se arabilweng le se phethilweng. Sena se sekamela kapa se etsa tend ho tsela, process e monyelang, e demanding, e thata ebile e letsuka kapa prone to, e letsuka la ho se qaqe, la uncertainties le dipelaelo, di-doubts. Mme moqanolli e leng analyst o ba tekong kapa testing jwalo ka lesedi leo a le qanolotseng. Motho ya bitswang Bromley o sisinya ka ho teka lethathamo e leng list leo o ka le sebedisang ha o etsa phuputso ya boleng e leng qualitative research. Lethathamo lena le bua ka ntlha ena le tse ding. Ya pele, bolela ka ho hlaka dintho kapa di-issue tsa phuputso kapa dipotso, di-questions. E nngwe, bokella lesedi e leng information la sethatho e leng background information, ho utlwisisa kwatipa kapa context e amanang kapa e relevant, mehopolo, di-concept le di-theory, o di utlwisise, o di bokelle, o di utlwisise background ya context, mehopolo le di-theory. Ntlha e nngwe hore sisinya o etse suggest, ho toloka e le interpretations, ho mmalwa, ho several, kapa dikarabo, di-answers tsa bothata bo fuputswang e le research problem, kapa dipotso, di-questions tse hodimo ha lesedi, information le ka hona o sisinye ho toloka, ho mmalwa, kapa dikarabo tsa bothata e le research problem tse hodimo ha lesedi lena le o tadimaneng ho lona. Hape hore sebedisa tsena ho supa kapa ho etsa direct na o phopholetsa bopaki, o search-a bopaki kae bo ka tshehetsang kapa ba di hanyetsa, ba etsa contradict, fetola kapa tjhentjha, ho toloka e le interpretations kapa dikarabo, di-answers haeba ho hlokahala,
Ntlha e nngwe hore tswela pele ho sheba bopaki bo amanang e leng bo relevant. Hleka kapa etsa eliminate ho toloka e leng interpretations kapa dikarabo di-answers tse hanyetsang tse etsang contradict o siye tse tshehetswang ke bopaki. Ntlha e nngwe botsa bopaki e leng cross examine ka boleng quality ba bona le mehlodi di-source ya bona ho netefatsa ho otla botsekeng e leng accuracy le ho se qeaqee kapa ho tsepama e leng consistency ha bopaki. Hape ntlha e nngwe beha leihlo e leng ho check-a hodimo ha lebaka logic le kgodiseho validity ya dikgang di-argument tse lebisang ho diqeto conclusions tsa hao. Ntlha e nngwe kgetha e leng select mohlala e leng case o matla ketsahalong eventeng wa qeto kapa conclusions e ka etsehang ho feta hang. Kgetha mohlala e leng case o matla ketsahalong ya qeto e ka etsehang e possible ho feta hang e ka etsahalang ho feta lekgetlo le le leng. Ntlha e nngwe hape hore haeba ho nepahala ho le appropriate sisinya plan ya diketso di-actions ho ya ka se. Ntlha ya ho qetela ho hlopha tlaleho raporoto ya mabinabine e leng di-accounts a phuputso ya hao. Jwale ha re tswela pele jwalo ka ha o bona le thathamong lena la diketso e leng di-activity ho na le dikgokahano di-link tse matla dipakeng tsa pokello ya lesedi e leng data le kaho kapa building ya theory. Ka nepo menahano ya theory e leng ena theoretical e lokela ebe e entswe kapa entswe developed hantle ka pokello collection ya lesedi data le theory e ntseng etswa developed kapa e tjhoriswang e ntse etswa refine. Le ha ho le jwalo ho thata ho fumana kapa wa tjhifa sena ha ho le siyo ntlhakemo e leng standpoint ka theory e leng theory hoba ho thatafatsa ho tseba na o eme kae le na o bokella lesedi data lefe. Jwale kgetho e nngwe e leng alternative ya katamelo e leng approach ena ke ho hlopha ho etsa device theory le ho itutsa ho e testa ka qanollo ya lesedi data le tswang ho phuputso ya mosebetsing e leng field research. Ho sa le jwalo ketsahalong e leng casing ena dikguqetsane di-loops tsa dikarabo e leng feedback tsa ho tjhorisa refinement ho tjhorisa theory ha diyo tseleng kapa processing ena. Le ha ho ntse ho le jwalo ho tutsa kapa ho testa ho hwehla kapa ho etsa call ho bitsa ho hwehla ho tjhorisa refinement ya theory ho latela kutlwisiso e betere e fumanweng ho tswa ho ditholwana di-results tsa qanollo kgea e teng e leng gap ho le hore there is a room kgea e teng ya phuputso e lokelang ho kwalwa. Kgea e teng, there is a room kgea e teng ya phuputso e lokelang ho kwalwa dipakeng tsa di hlohlolo e leng di-extreme tsena mona mosebetsing wa katamelo yona ene eo re ntseng re bua ka yona. Ebile merero kapa sepheo sa bafuputsi e leng di-researcher ba bangata ho etsa qanollo ya boleng e leng qualitative analysis ka ho hlophiseha ho systematic le ka bo science ho scientific ka hohle empa ho ntse ho le teng ntho ya bomo ha ho sebetswa lesedi la boleng la qualitative
ebile merero kapa sepheo sa bafuputsi ba bangata ho etsa qanollo ya boleng, qualitative analysis, ka ho hlophiseha, ho ba systematic, le bosaense, scientific, ka hohle. Empa ho ntse ho le teng ntho, element ya bonono, art, ha ho sebetsanwa le lesedi, dealing le lesedi la boleng ba lesedi la boleng, qualitative data. Le ha ho le jwalo, ho kgodisa batho ka diqeto tsa hao, ho lokela ho be teng kgang, argument e utlwahalang, e di tshehetsang. Kgang argument e utlwahalang, good argument, e hloka bopaki bo hlakileng, high quality evidence, e hloka bopaki bo hlakileng, le lebaka, logic, le utlwahalang, sound logic. Hantle o tla be o etsa jwalo ka agente. O tla be o etsa jwalo ka agente. Ha e tekanyewe, tla be o etsa jwalo ka agente ha e tekanyewe. O sebedisa katamelo, approach ya sekalekgotla, quasi judicial, ha le etsa patlisiso, inquiry, ya koduwa kapa manyofonyofo, scandal. Phuputso kapa research ya boleng ena ya qualitative research e etswa kapa e practice-wa dithutong, disciplineng tse ngata, ka ho moteoloha range wa mefuta, di-methods ya pokello ya lesedi la boleng, qualitative data, e hlophetswe kapa e entswe device ho shishina, ho etsa cater for ditlhoko tse pharalletseng, varied, tsa batho baetsi, di-subject ba fuputswang, jwalo ka dipotso kapa ho botsa, di-interview tsa boleng, dihlopha tse phurang leshwetla, di-focus group, hape le batho, di-participants, le qanollo ya puo, discourse, le qanollo ya lekomo, conversation, ha mmoho le qanollo ya dingolwa, di-text, le ditokomane. Jwale ha re kgaotse mona, re tla re tswela pele ka methati ya ho qanolla lesedi lena la boleng. Mane re bua ka kakaretso hore na le tsepame hodima eng, mme re utlwile le hodima ha mantswe a buang, mme ho bontshitswe mehlala ka ditlhaloso, ka mabinabine, ho ntsha maikutlo le di-opinion, ho ntsha maikutlo ka mokgwa wa di-feelings, jwalo. Jwale ha re utlwile utlwile namo ya ho fokela kae, re tlo tla re tswela pele jwale ka methati e latelwang ha ho so ho etswa seno, ho qanolla lesedi la boleng. Weso ha e lale.